reka mbifuriza ibihe byiza abakunzi ba Biza TV Rwanda aho mwamuri hose, mwebwe muri mu Rwanda, abari Uganda, abari za Sudani, abari Repubulika ya Kongo, abari hakurya Tanzania, mwese mbifurikaze mu muryango mugari wa Biza TV Rwanda. Mwese mwagiye mwumva amateka akomeye cyane bijyanye n'imyemerere ya muntu, ubwo ibijyanye n'amadini n'amature ha mu Rwanda, Anglikani, Protestant, Islamu ndetse n'andi madini yandi yagiye azamuka umunsi ku munsi. Na n'ubu kandi usibye kuba haragiye inkubiri yo kuva ngo amadini amwe namwe hagarare kubera kutuzuza ibisabwa, ariko ubundi iyo uvuze idini ku isi akenshi humvwa amadini nka Kiliziya Gatolika, kumva idini ry'aba Eya cyangwa se aba Protestant ndetse n'andi madini atandukanye yagiye azamuka umunsi ku munsi. Amadini rero ndetse n'amadorero yagiye akora byinshi, aho yagiye amwe namwe akora mu guhuza abantu cyangwa se abakristo no kubaka ibikorwa bitandukanye, inyubako zitandukanye, ibigo by'amashuri, amavuriro ndetse n'ayandi. Ku itariki rero y'ukwezi kwa munani cyangwa se ku itariki y'umunani y'ukwezi kwa 12 umwaka 2024 ku isaha 6:15 umwanditsi w'ikinyamakuru gikomeye cyane hano mu Rwanda yanditse inkuru ifite umutwe ugira uti amateka ya Cathédrale Notre Dame de Paris yatashwe cyane mu birori byitabiriwe n'abakuru b'ibihugu barenga 50. Uyu munyamakuru yitwa Brenda Mizero yandikira ikinyamakuru gikomeye cyane cyitwa Inyarwanda, ikinyamakuru kandi gikunda kugaragaza amakuru atandukanye abagezweho. Nanjye rero nje kugira ngo mbagezeho amateka nshingiye kuri iyi nkuru y'uyu munyamakuru yagiye agaragaza uburyo ki iyi Cathédrale Notre Dame de Paris yamamaye cyane kandi ikomeye cyane ku isi, yahuruje ibihugu by'amahanga ndetse n'abaperezida batandukanye. Nitwa Eric Nshimimana, komeza ukore subscribe ukoresha kuri Biza TV Rwanda. Amateka yaranze isi, ibyaranze isi mu Rwanda ndetse ni ibyagiye biranga abanyapolitike bakomeye, imikino n'imyidagaduro byose tuzabiguha. Ukomeza ukore subscribe ukoresha kubiganira tukugezaho byacu bya buri munsi. Ku mugore rero wo kuwa gatandatu ubwo ni muri weekend yashize, ubwo i Paris mu Bufaransa habereye umuhango wo gutaha Cathédrale Notre Dame de Paris yavuguruwe nyuma yaho yibasiwe n'inkongi y'umuriro mu kwezi kwa 4 umwaka 2019. ubwo iyi inkongi yaje kuba yafata iyi kiliziya yari ikomeye cyane, yakundaga gusurwa na ba mukeragendo bakomeye baturutse imihanda itandukanye ku isi ndetse n'abaturuka muri Afurika nabo bajyaga gusura iyi Cathédrale ikomeye cyane. Ni ibirori rero byitabiriwe n'abakuru b'ibihugu barenga 50 nkuko byari biteganyijwe, barimo kandi na Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa, Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida kandi wa Ukraine Vladimir Zelensky ndetse n'abandi banyacyubahiro bakomeye cyane bitabiriye uyu muhango wo kongera gufungura ku mugaragaro iyi Cathédrale Notre Dame de Paris ikomeye cyane. Ubwo kandi iyo nyubako yashyaga mu mwaka 2019, Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yari yijeje ko igomba kubakwa mu myaka igera kuri 5 ikaba yongeye gufungurwa rwose. Icyo yari yijeje abafaransa akaba akibagejejeho kandi akaba akibahaye mu buryo ubukomeye cyane. Ikireza rero yatangiye kubakwa mu mwaka w'igihumbi kimwe n'ijana imirimo yo kuyubaka kandi yarangiye mu mwaka w'igihumbi 345. Urumva ko ni kiliziya yubatswe kera cyane rwose. Nanjye ubwanjye ntabwo bafite igitekerezo cyo kuvuka, ubanza n'ababyeyi banjye rwose batari bagatekerezo kuvuka. Nuvuga ngo iyi kiliziya yubakwa itajya kubakwa mu mwaka w'igihumbi n'ijana 163 kugeza mu mwaka w'igihumbi n'ijana 1945 yari imaze imyaka 185 imyaka ijana yose 82
yubakwa niba ubaze neza cyane. Inyubako kandi cyangwa se ikiliziya ikaba yaratwaye imyaka yose rwose igera ku 182 neza. Urumva ko ari ikiliziya yubatswe igihe kirekire cyane, niyo mpamvu ibitse amateka no kuba yahirima igahita yubakwa mu gihe gito cyane ari ibintu byihutirwa. Ikindi kandi urumva ko imyaka yubatswe, kumva ngo ni inyubako ugiye kubaka imyaka 5, ugiye kwivugura imyaka 5, ni ibintu byasabye igihe cyane. Ni inyubako kandi ibitse amateka menshi cyane y'imyaka hafi igihumbi. Urumva ko imyaka myinshi cyane y'umujyi wa Paris ndetse n'Ubufaransa muri rusange, kuko niho ubutegetsi wari ukomeye cyane Napoleon yimikiwe. Urabyibuka mu mateka bize amateka y'Ubufaransa rwose, abiga civilians, abize rwose France wo bakiga inkuta zitandukanye zo mu Bufaransa, bakiga rwose amateka ajyanye n'ubukoroni hariya rwose n'Ubufaransa. Umwami Napoleon rwose muramwibuka ko ari we wivuga ati ngende umwami w'abami. Iyi katedrali rero imaze imyaka igera kuri 450 ibayeho. Ni igihe kinini cyane. Ubaze igihe iyi katedrali rwose yaba yarongeye yaruzuriye, wabona ko rwose ni katedrali imaze igihe kinini cyane. Urumva niba ari katedrali imaze imyaka igera kuri 850, ni imyaka myinshi cyane. Mu mwaka wa 2019 rero yangijwe n'inkongi y'umuriro. Nyuma yo kuvugururwa, kuri ubu yiteguye kongera kwakira abashyitsi batandukanye baturuka impande zitandukanye, ba mukerarugendo ndetse n'abaza kwasengera rwose kugira ngo bigeze. Ubwo rero yafatwaga n'inkongi y'umuriro mu myaka 5 ishize, imibare yagaragaza ko nibura iyi nyubako yasurwaga na ba mukerarugendo bagera kuri miliyoni 13 zose mu mwaka. Ni miliyoni nyinshi cyane, n'abantu benshi cyane kuba baraza gusura aba bantu. Miliyoni 13 rwose mu mwaka n'abantu benshi cyane. Ikaba rero yari ifite umunara ureshya na metero 69 ndetse n'inzogera nyinshi cyane 13 zose zitwa Emmanuel cyangwa se Imana iri kumwe natwe. Iyi kiliziya rero irusha umunara wa Eiffel, yanashyizweho kandi mu murage w'isi wa UNESCO, kuba nayo yashyirwa muri kiliziya zikomeye cyane kuba zasurwa cyangwa se mu bikorwa ndangamateka biranga ahantu, ku buryo ba mukerarugendo kubisura ari ibintu biba byoroshye cyane. Ni mu gihe rero igisenge cyahiye cyari kigikozwe n'ibiti hafi ya cyose, ariko ibiba imbere mu kiliziya byari byakuwemo mu gihe yari irimo gusanwa kugira ngo birebe ko yakongera gusubirana ubuzima nk'ubwo yahoranye. Umwami rero w'Ubwongereza Henry wa gatandatu yayise umwami w'Ubufaransa mu ntambara y'iminsi 100. Iyi nyubako kandi ntabwo yari ibitse amateka ya Kiliziya Gatolika gusa, kuko no mu mpinduramatwara y'Ubufaransa yahinduwe ububiko bw'ibiribwa biribwa ndetse n'ikinyobwa cya divayi. Urumva ko iyi nyubako rwose ibitse amateka akomeye cyane hariya mu Bufaransa. Gusa rero gusana iyi katedrali Notre Dame de Paris byakozwe n'ibigo bigera kuri 250 byose, ndetse kandi n'amagana menshi cyane y'inzobere y'abatekinisiye, y'abenjeniyeri bakomeye cyane. Uyu mushinga rero watawe cyangwa se watwaye hafi miliyoni igeze kuri 700 z'amayero, ndetse kandi watewe inkunga ingana na miliyoni 846 zose z'amayero yavuye mu bihugu bigera ku 150 byose. Iyi nyubako rero ni inyubako nziza cyane, ureba uko itatse, ureba ubwiza bwayo. Ni inyubako Cathedral de Notre Dame de Paris yongeye kuba yafungurwa amarembo nyuma y'imyaka 5 ifunzwe cyangwa se ifashwe n'inkongi y'umuriro. Rwose urabona ko abantu bari benshi cyane baje kuyireba, baje gusengeramo, baje kureba ibyiza nyaburanga biri muri iyi Cathedral Notre Dame de Paris. Urareba ko rwose na Perezida Donald Trump ari kumwe na Emmanuel Macron rwose
bari bitabiriye uyu muhango, ukabona ko ari ibintu byabashimishije cyane. Iyi nyubako rero nayahe mabanga arimo atuma abantu benshi baza kuyisura, nuko ibitse amateka y'Ubufaransa, ikaba ibitse n'amateka ya Kiliziya Gatolika hariya ku isi muri rusange. Nitwa Eric Nshimiyimana, komeza ukore subscribe ukoreshe kuri gatugezaho byacu bya buri munsi, nibikunda ujye udusherengera n'inkuru ukugezaho. Nayindi neguza aho gutaha.